Rimarinchi, rimarinchi. Tarcisio Pispechayaykamun, ancha uyarinayki Quechua Siminchikpe programa regional. Chayaykamun, wasikiman llaqtaykiman. Tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan. Pusaq paniyuqta sapapunchaw. Kuskanchakusun. Rimarinchi, rimarinchi. Alintu tahu kita guna pada guna alintu tam masuk malul amakhel mata lektan cipaukan kickan kaya rikice kan muskan cikri marinin ciknis kan program dan cikuang a través de redes sociales plataformas digitales khanta kama pun khadari pe khari kita itan cik paso temperi ko kita guna pada guna rima kuy ya que kai pitahne pilaris kan celular vamos es caso cachaco tomo una cancho en la proyección se panta. Bien, con eso haré que haré chiri kamuch kampara kamuch kancha mantari marisun hasta rico agre una pan chalia y kuna senami muka ya koita chachi mulawan chare khainim pa mantaraga khainim pa punchao mantara lunes punchao mantara para rikikota kamuch kan kunan punchao kha a tokoy punchao pajarim pas nichkan minchapas nichkan kay para ina rikikota hasta banja achka para wakiklau kuna mañata mamalena rima de kuna jite kawanchinya chuna bueno chere pe me ko akule un pampa chay ko chiya pampa chay ko karhan chere ko ancha para khaina punchao man khaini paman teng re khare ke chay kam yar khaina punchao chayang ri ka auto ko tutena chayang alin la cama kunampas igual chirilla pajarem chaynalla ni chkanri que kay andeslao pichayna pasakongo que alguna palaygon miércoles hasta viernes punchao cama porque hay miércoles manichkam kayna punchao para taja mana kawarin coche lunes mantar ya semana antes incluso hasta sábado cama pues ka con radicao Richaja causa en chiktaya rikiao maitusun chikao sayak kunaka sayacha kongacha hasta bangarutus hakuna era pikakuna cha es muy marón ja tapa de collage con angare que faseña taparena plástico una o rikiao maitu ikosunchi vaqueja quizás guaira china con añacar hache con taja perjo varicular rangichakcha luego ya pas wakil kankunya michkapaja alinyañam sumallañam nispata jao y maine kan kay para kunam kay nachayga chamuch kan achisips alialin tachaygo igular kunam chay chamuch kan ma y machayllacho nichkan tariki kay paraja soqtachunka huknin provincia kunapis kay andes la opera chungoknio marca suyukunapi wakiklau kunaman hasta runtu para chayaka chaychkansi kay para kuna kachkan desde 2800 a 3800 metros sobre el nivel del mar nispanishkan korikao hasta banja nichkankota ja centímetro tam sapapunchao hasta lasta para chayarimon kache alto kunaman ganishkentos alto rolaguna tacha lasta kochkan chaychikay chiririmuchkan aliko awjaguna palyakuna nichkanta oklau kunaman hasta Rayun tingkona, lipian tingkona, wairan tingkona, kay mga waira ka chamos kancho. Niskan waira pas pueden hasta 35 kilómetros por hora, miércoles punchao ta, niskan que para charimon hasta 10 milímetros por día, nispata malde mama, linchata lika o con cambia y gokta, polvo kunata, yapa, saliu kunata, ngarik blando y kulang rikao, chaymanti matawan khnewanchik hasta 14 minutos por día chayna kamas rike kay Andes Sur la mañana chayaren ganich kanigo
May llaqtakunatataq kunan parakuchkan, no, kaykuchu llaqtallilachu parachkan. Mana ashtawanqa parachkan Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Pero imanasqataq Limata churaykan manam kikin Lima llaqtatachu chay costalawqa kaqta, sino Lima pasayki hatunmi. Manam Limamanta rimaspaqa chay capitallamanta pinsanchik, mana. Limapapas kachkanmiki kay Andeslauri que wawqillaykunpa laykuna. Kay Juninwan tupaq, Huancavelicawan tupaq kachkan Alto Urujupi wawqillaykuna ancha helawkunata parachkan nichkanqa, ya chayta riki clarita rimarikullachkanchik. Chaynaqa yaqa llapan cordillera de los Andes nisqanta wawqillaykunaqa laykuna. Yaqa llapan cordillera de los Andes nisqanta chaykullachqa kaypi mapachatqawachkanchik qhilluchata Yunkalawmanqa mana nitaq kay costalawmanpas costa hawarinakunapas mana, pero ichaqa kay Andeslao hasta wakiq lawkunamanqa nishuchakunaraq rikaw. Por ejemplo, kay ñuqanchik lawkunapi mayqin lawtataq afectachkan Huamanga, Cangallo, Huancasancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sarasara, Sucre, Fajardo y Vilcas Huamán chaykunatas afectachkan rikaw mana Huantalawtaq hani, pero claro kay Huantalawtaq pero wakla Yuncata niskanchik Lamar pues mana kaypi listapichu wawqillaykunaqa laykuna Lamar ni Brian pues mana listapichu riki. Chayna wawqillaypan chaynaqa waqaychakusunchik hasta ahora kay chiriwan kunkapas gripipas unquypas imapas muyupayawachkanchik kunan kay climakunapas manam riki puntaynañachu siempre unquyniqkunañam purin. Wawqillaypan chayqa imaninki allinmi paracha niskankichu icha kusichakunayta tarpukuyniyta atrasawan niskankichu. Wawqillaypan chaykunaman kay rimari karqa riki kunan kay programa llanchikpi patachisaykunchik porque ururaykuna kachkarqa siempre que imapas atraso kachkanqa puntual chaymunanchikta igual imam hora lluqsimunanchikta lluqsichakamuchkanchik wawqillaypan chalay. Más rimari kay programa llanchikpi chaynaqa kay parakunamanta hawarisqaqa imanishwantaq kay paramanta mana timpunkunapa kay parakamusaq puquypinaña nispa nichkarqaku riki wakiq riqsisqanchikkunapas rikaw puquyñachus chayramun puquypinañam para nispata riki rima kachachkarqaku rikaw chaynata wawqillaykunapa laykuna. Bien, a ver, más rimari kay programa llanchikpi kay tayta Cerrón mantañataq rimarisunchik riki Vladimir Cerrón paymi wawqillaykunapa laykuna pakarayakuchkan nichkanku rikaw ña hayka killañataq prácticamente pusaq killaña watachaykamuchkanña wataykaramunqa hinatinqa a ver watayaramuspaqa iskay watami hinatinqa prácticamente ni sentenciatapas cumplinqachu porque sentenciaykurqaku rikaw huk wata prisión efectiva chay sukta pusaq killa chayna ullquwasipi tiyananpaq rikaw chay ratullayku rikachaspanku kaypiña wakpiña hapirishkanchikña nispa rima kacharqaku kunanñataq riki imanintaqa kay tayta comandante general de Policía Nacional Perú paymi riki kasqa tayta Víctor Sanabria imanintaq ñan pusaq punchawña chay tayta Vladimir Cerrón kay justicia peruanamanta riki pakarayachkannin rikaw pero manam atinikuchu hapiyta maypi chaypiqa pakarayakunpas manataqmi adivinuchu kaniku ay acerkusaña wawqillaykunapi manataqmi adivinuchu kaniku ni kaypi wawqin pakarayachkan nispa pasaspayku watuchamunaykupaq bueno acerusunchik pampachaykunachik ya un poco falta seriedad ñachkanchik wawqiykuna. Bueno, hacer un imainampe porque imainamba chayna no somos adivinos. Igual chay ministra de Educación, ya un ministro pas yanga con atariman con anca. Ministro pas Víctor Sanabria o yanga con atariman. Ministro para no comandante general Policía Nacional Perú,
no ministro chikani pampachaykuraychik entonces wawqillay panichalay kay tayta kay mataj kay a ver hasta celular yanqa malocoyakuchik nichkarqanchik kay tayta Vladimir Cerrón pakarayachik justiciamanta y pay incluso achka mensajitaña chaqchuykaramurqa chay pakarayasqanmanta a ver ateruankichus sapiwayta nispakunara y kajay mana atichkankuchu chaymi wakiq nichkanku manamiki congresopimi kachkan runankuna chaymiki chay willanakushpariki pakachkanku nispata rimakachaykunaka kachkan bueno maykamaya chay chijap kakullanmanpas wawqichalay panichalay maykamaya chay chijap kakullanmanpas achka killaña pusaq killaña prácticamente pakarayakun chay wiraqucha tajarik ay mismo ay sarwanchik maymantapas a propósito pakachkankupas chaypis kanmantaqmi chaypis kanmantaqmi en la política no hay coincidencias. Nispatahari mangri pauchalay panichalay mari mas rimari kay programa yanchik achkari rimaykuna kachkan estaban acá esa chakuykunamanta rimarisunchik Trujillo lawpi llumpa chay delincuencia palaykuna chay allapa sicarios nisqankuna asaltantes nisqankuna cobradores de cupos nisqankuna chay hayriki trujillanunkuna chayraq paykuna rikchapakuchkanku llaqta wawqillakuna pallaykuna llaqta rikchapakuchkanqa chaymanta nisunchik hinaspariki chaqaya suwata hapiruspanku kañaykusqaku vicinukuna llaqta runakuna suwata hapiruspa kañaykusqaku ani chay pasarukun kay calle Paucarawaq Trujillo llaqtapi waka región Libertad nisqanpi wawqillakuna pallaykuna chaypiriki vicinukuna riki hapirunku suwata majarusqaku hinaspa kañaykusqaku kimsatas hapirusqaku paykuna riki asaltasqaku taller de mecánica nisqanta chay mecánicochik auxiliuta mañakurqa vicinukuna pawamuspan hapirunku allin chayta ruwachunku ratu chay apuesto waka Trujillopi chayta ruwaptinkuqa llapa suwa chinkarunqa pero mana huk challata churana sino chay tiwak papis pakay narungan chay llapa Trujillo se pacifica por experiencia ni suwa ukhilla compañero llaqtanchikuna pero que kan comités de seguridad ni sankuna y ma llaqta organizas ocupe kanchuqa llumpay suwapas mana organizas ocupe misaqarika yangaña suwallañari muyurikun kaypi imatawan niswanchik a ver warmikuna qarikuna pawaramusqaku prácticamente hinaspa kay juez Sánchez nisqanta ariki saqtarusqaku hinaspa kamas combustibleta imayjintayta llegurqaku gasolinachu petrolchu imay chayta kamas tariykuspanku kañaykusqaku Policía del Perú chaykuron hinaspas amachakullan amachakullan chay suwata ama kañaychik raro maytapas policíakunaqa amachallanqa marika amachakullan quitakullan nisunchik mayarika bomberukunapas pawansi hinaspa riki chay rupaq suwata riki chay rupasqanta amachallanku rika hasta bomberukunapas pawanraq kay suwakunatapis kañaptinqa ama rinmankuchu karqarika disimulaguspa rika unaychamantaña rinmanku karqa bueno a veces chaynakunatalla rimanchik rabiaypi wawqillakuna pallaykuna porque chay suwakunaqa llumpayta mirakurun Limapi wak Trujillopi nortelawkunapi kay ñuqanchik lawpipas kachkanña pero mana waqna llumpaychu rika claro wak nortelawkunapiqa nishu wawqillakuna panichalyaykuna chay llaqta runakunapas incluso riki kachkanku ancha piñasqaña rika bomberukuna chay quitakurullan huk runata sunzuyasqataña hinaspas hospitalman seqaykachinku rika wawqillakuna pallaykuna imaynanpitaq kay willakuchayamun porque
wakiqkuna taxistakuna chay bicikun qhawaqkunaya paykunari fotokunata videokunata grabarosqaku riki chaymi chay willakuy chayamunmi kanchik kama yajalla tokurun kay homicidio nisqanpi nichkanku rikaw y a veces chayna rikaw llaqta piñarukuspaqa piñarukuntaqmi riki kaypi huk willakuypis chayamkananiqa rika vecinos incendian a delincuentes y queman su motocicleta atrás, atrapado en fragancia, diferentes medios de comunicación, Mari. Mamma taita chalay taita una masilianchik tariki a otro pukuyay pichajaya wajara royasja kunkan lao pimienta ariga toro pukuyay apakulescarga tarikulascarga el distrito Paca y Casa Nisjampe chay torkuna tareke puklao manta chumijmanta toro uywanamanta ponskaku camión kuna pera nas parece paikuna acostumbranko toro kuna tarike chayman churaykuita chawpima especial toro puklanan parike ruranko y chay perike karqa wawqillakuna palaykuna aptin chayna kachkaptin kaylamo aklamo arike como toro qariki watasqa kachkan aysa kachanko toro llataqa alin cosechallachkan qaperonko qipamanchotanko todo piñakuspa koterikun qipaman waskachawanga chay aysa kachanko pero chayna kachkaptin paswawqillaykuna palaykuna chaypi huk runata chaqaya waqra rullan wawqillaykuna palaykuna chayna kachkaptinpis turuta aysa kachachkaptinkupas kamas kunkanpi churaron ayka mantapas qururunman karqa kimarurqa charika chay kunkanpi kanaripi chay venakuna rika chay venakatapas tuqay marachikmanpas wañurun ayllullallay yawar tukuruptin rika pasakunman wawqillaykuna pani challaykuna chay toro waqra parullasqa nin rika hastawanqa chay wiraquchata rika paramunku kay hospital Hospital Regional Ayacucho nisqanman chay perike cuidados intensivos nisqanpi chay UCIpi tarikullachqa chay perike nin pronóstico reservado wañu imakunqapas wawqillaypa wañukuyman tarimarispaqa nuestro sentido pésame para Elizabeth wawqillaykuna riqsisqa panillanchik rika paypa taytan wañukullan riki qayninpa puncha wawqichallay pani challay tenqariki kachunya paypaqa hatun kuyakuy mana chayllachu hastawanqa kachuntaqyariki paypaqa llakipayakuypa rikaw chay sentido pésame condolencia nisqari fotokunata videokunapas kachkan para mana riki paypa mana autorización ninguanqa churaswanchu somos respetuosos wawqillaykuna panllaykuna yachanchikmi mayqin videokuna peliculakuna churayta o fotokuna churayta yachanchikmi mayqinkuna mana churaytapas rikaw mana churaypas a veces wakiq chay churapanku rikaw entonces nuestro sentido pésame sunchik wawqillaykuna palaykuna Elizabeth rikaw taytan wañukusqan rayku rika wawqichalay pani challay chay wañukuykunapas muyullawachkanchiktaqmi rikaw uyarichkanmunapas kay programa llanchikta igual llakita chayachillanchik paymanpas rikaw iliw ayllukunaman porque ayllukunapas wawqillaykuna panillaykuna llakiypi tarikullachkanku ancha sasam riki huk ayllu chinkaykupinqa ripukullaptinqa rikaw más conocida como Eli mama Eli pajariki tunkuyakuy kay programanchikta kanqa mana chayllachu wawqillaykuna pani challaykuna huk llakipas kachkantaq wawqichalay pani challay kay paqchalawpi igual wañukullan wawqichallanchik ari pay kachkarqa graviña según willawasqankuman hina yaqa kimsa killañas wawqichalay panchalay unqunman pisay maspas unqurqa hinaspariki mana atendiykachikullarqachu rikaw sumaqtachu imaya pasarqapas bueno manayariki riqsinakunchikchu imanaytana kasqanchiktapas ari hampitaqa riki maskakunam rikaw
a veces va a quejar que choracoron chiqui y mamá para que ay ni pascananda ya pero jato y irritado y le vamos a salva con cotajma o sea no en cotajma pero cada uno habla con ya chaconchi y cae en la cascanchi está pasado hasta van kataita canchuaman arango yo sé mi kías canchuaman arango para que baño culan y 15 quillaña pasaron paipa wow en baño cuscampas un dato punta hatun wow en baño gorga con un papaya jaterico y mañana chaya baño con apas hatinas yampe tariki musuko nallata pakuchkantayta man causa uchkanga paita requereces jaco como buchi como jaina punchapa como jare miércoles pingas cachi jaina punchapa jare que jani kunyang mangkasca delorio pescar jare que kayo mangapi kunanjik pampai kuliar jaco kuliar ricao igual vincho ya tapipa chay na wanyu kan male ma wanyu kunaka mananya choso imani suantaja wanyu kunaka xipallanchik piña choskachkan ni suanchao xipallanchik piña o kuna apa ni chariaykuna wanyu kuna hatika chay kuyawachkanchik wanyu kuna lado lanchik piña ay chay nama buscame desde incluso jainimpa sábado punchao taruar jaco actividad pro salud que yo soy mi kías canchuaman arango paipa pullada mis taruar jaco y gusta el choray gamón cuiscay que ya pasaron wow en Jesús Salvador canchuaman arango kawañi cuscampa mis choray gamón jaco entonces este sábado 15 de junio cargaré que una calle pollada ricao en sábado feria de pasta chay pipas carjata ricao incluso yana pakurita maña corjaco por hospital pe tariculas jangaiko y manaña aguantaron yang ñacho au chile pancha manaña aguantaron yang ñacho es que deja en abuncha ripocoña con ancha pan pacularja y chayna ya ricao que le un pale con lado lanchi pima cachica simplemente va a echar con anchi cuida con anchi salud y tapas o accidentes laborales de tránsito cuida con anchi pero si chuntai tanchi dice de conja pusa pueden inyectar mañana taño va a echar cuchas capas manaya atesuncho ay guaño y manta ay jeruita Rimari que más rimari y programa lanchikpe mi sentido pésame para la familia Canchuaman Arango familia Arango principalmente más rimari más rimari rico afuchale panchale programa lanchikpe kaipe rike kai ña congreso manta rimari sunchasta ña congreso rico afuchale palaykuna alimpa viernes wichhay kullangña ina penja ña wichqasqaña kachkan kunanmantaqa ña prepara kuchkankuña musuq presidente del Congreso akllanankupaq rikao ña tayta Alejandro Sotopa punchawnin tukupaymanña chayaykun pero manaraq ripukunqaraqchu porque huk cambiayku España juramentaykachi España ripuchakunqa mesa directiva kaqkunapas pero manaña dedicakunqakuñachu riki kay ley con aprobaiman chay mesa directiva con chaykunapas o chay comisión kunapas igual sama chaykunqakuña rikao más bien documento kunata rikao kaymi kachkan nispa patanaypiñachika ordenaypiña o chay huk musuq hamuqman entreganankupak rikao julio killapimi kawawkillakuna palaykuna ña musuq directivaña musuq mesa directivaña tiyaykullanqa mayjin ya kanqapas riki musuq presidente kay congresopi ña unayña rimapakuy kachkarqa fujimoristatas churanqaku nispa y kajaya chay rimayta chijapchaykamun kay mama congresista Mari Carmen Alba kay karqa primer presidenta de mesa directiva rikao pay chijapchaykamun hinaspanin kunanqa tokan fujimorismo manñam bancada Fuerza Popular manñam kay uma chay nispa
Hinaptinqa chiqapchakuchkan chay rima kachasqanku rikuwaqllaykuna kunanqa mama Boluartetapas qarqurunqakuchusmi sichum presidente karunqa huk fujimorista hinaptinqa warmi kaspapas qhari kaspapas presidente karuptinqa imapaq porque desde la presidencia chaymantaqa tukuytamiki ruranman preparanman ñanta kay tayta Alberto Fujimori presidenteman kutiykunanpaq porque chaytam paykunaqa rurachkanku ñan preparaypim kachkanku porque mana sumaq ñan preparasqapiqa mana atinchu kay mama que koreke eleccionpi ganaspa presidenciaman yaykuyta malito mana atishkanchu kimsa kutitaña perdieron tenqa chayrayku wawqillaykuna pallaykuna nichkanku kikin tayta Alberto Fujimori ñan presidenciaman rinqa chaypata qayna puncha rimarqanchik kimsa candidatukunamanta rikaw rimarqanchik incluso wakiqkunamantapas mana futun churasqaykunamantapas ña kachkankuña candidatos incluso rimachaykusqanchik paykunamanta aschallapi rikaw pikunam kachkanña preparakusqa kachkan Rafael López Aliaga kachkan tayta Alfonso López paykuna futun kaypi kachkan tayta Castillopas tayta Castillopas ñuqapas risaqmi nispa qayna punchaw chay kimsamanta rimarqanchik pero manam paykunallachu kachkanqa Vizcarrapas nichkanmi ñuqapas risaqmi nispa aunque inhabilitasqa kachkaspapas wawqichalay pani chalay y chaynataq tayta Antauro rika Antauropas rika chaymi paykunamanta sapakamamanta rimasunchik punchawmi rimachayusun chay política nisqanmanta chaymanta kachkan rika punupicapas wiraquchapas imaynataya formachkan armachkan chay partidunta y richkantaq a ver desqayman hina a ver mana sutinkunata yuyaykunchikchu pero achkam rinankupas incluso chay tayta Puca Bellido chaynata chay hukninpas congresista achkarita munachkanku wawqillaykunapas entonces chaykunamanta qhawaris kasunchik rikaw hayka partidokunas kachkankunankama armasqa chaykunatapas qhawarirqanchikñan pero punchaw kaqllam qhawarisunchik rikaw chaymanta yapakurunchu minusyarunchu porque iskay chunka suqtan partidos políticos nacionales nisqañam karqa riki chay tayta Aliagañataq bueno kaqllam Fujimoriman kutiriykusunchik pero Aliagamantaraq rimachaykusunchik qayna punchaw rimarqanchik ñapi nichkan riki ñuqaqa llapa ministeriokunatan wichqarusaq hinatinmi pusaq uqanchikllaña kanqa uqanchis pusaqllaña pusaq pusaq uqanchis chaynallaña kiranqa nispa porque kunanqa yaqa iskay chunka hukniyuq ministerio wawqillakunapallaykuna chayna ministeriokuna Milei imatata ruwaron waka Argentinata ripaypas chayna campaña turaspa tanto ministerio yanqa upagasto nispan wichqarsaqmi kay ministeriokuna nispa chaywan campañata ruwarqa rikaw wichqasaqmi kay ministeriota valencho kay ministerio valencho chay cierto wichqaron wawqillakunapallaykuna aschallañ ministeriokuna kachqa kay Perú suyupipas chay tarika nisqa chay ministeriokunata wichqaspan ganaron Milei ñuqapas chaywan kaypi ganarusaq nispa manam chayqa kay Perupiqa valenchu wawqillakunapallaykuna Mileita qhawachkanchik Argentinapi wichqaruptin imataq pasakuchka solucionakurunchu problemakuna sachakuykuna mana wawqillakunapallaykuna sichum chay oficinakuna ministeriokuna wichqakuq hinaptinqa municipiopipas o gobierno regionalpipas chay áreakunachiki wichqakunan nisunchik ya Ministerio de la Mujer wichqakuruptin área de Muna Ministerio de la Mujer man pertenecekuna área mujer y incluso área discapacidad área adulto mayor chaykunachik chinkanman porque piñata chayta administranqa pero kay Perú suyupiqa ñuqamantaqa manam necesariochu chay ministeriokuna wichqay ñuqamantaqa más bien kay congresistakuna menosyachiнаqa ya congresistakuna achka astawan payqa yapakuchkankuraq ya iskay pacha que imsa chunka suqtan kanankupaq casi el doble paykunaq kananku suficiente sapa llaqtamanta huk titular y huk suplente nada más chaychalla kanan Limamanta hatun kasqanrayku hinaña tawa pichqa charichu nada más hinaña pichqa porque puntataq nirqani kimsa tawa nispalla rikaw nada más a ver son 21 provincia constitución Callawan rikaw y menos Lima ya nisunchik ya 20
iskay chunka titular, iskay chunka suplente, pichqa limeños, nada más 25 congresistas, imapaqtaq más. Suplentinkunawan 50 congresistas, chay chayam allinman ñuqamantaqa. Imatataq kay congresistakuna ruranku, yanqata ruranku, yanqatam timputa perdinku. Ñuqamantaqa chayna, a ver, leykuna aprobasqan imapaqtaq servikuchkan. Allinpaq servikuchkan manami wawqillaykuna pallaykuna. Icha niswanchu allin leyta ruwaykapuanchik campesinopaq llapa runapaq peruano runakuna manañi campesinopaq kaspapas llapa peruano runapaq mana kanchu ima allin leypas. Leykuna descuento a las empresas eléctricas. IGB amaña paganankupaq. Cha inversión amazónica, Amazonaspi amaña cha IGB ama impuestokuna pagananpaq wakmanlla. Llapa empresariokuna ripunanpaq. O sea, prácticamente amazonianchik regalaco y kay Andes laopi llapa jorenchik minan regalaco y chaypaq leykunata ruwachkanku. Cha impuestota manaña pagaptinkuqa pipaqta atrasumanachu estadopaq. Estadowan menos qulliqyaykun hinaptinqa manachu awqillaykuna pallaykuna chay llapa obrakuna ruwanankupaq menos yanqa qulliqipas. Más bien kay empresakuna rantikuykpaq proyecto leykunata ruwachkan kay congresistakuna. Petroperú regalakunankupaq, kay yakunchikuna regalakunankupaq, colegionchikuna regalakunankupaq, a mi parte salud chaykuna regalankupaq, AFPkunata paykunaqa waqaychachkanku mana chinkachiyta munachkankuchu. Y chayna wawqillaykuna y ahora kunan kay Rafael López Aliaga parimasqa allinchu sichum nikuman campañampi vamos a reducir cantidad de congresistas. Chaywan esos ganaron ñuqamantaqa. Ganaron porque imaynanpi porque ya lliwmi ya piñasqa kachkanchik kay congresopaq. Allin más challaña gananpaq porque yanqa upakastumi wawqillaykuna pallaykuna hayka runata congresopi llamkakullanku. Waranqanpi más casi 1 millón de trabajadores wawqillaykuna pallaykuna. A ver, son 130 congresistas. Sapak 130 congresistas para capon asesor. Asesora, secretaria. Sapa llaqtapi kan representante, secretario yoqraq. Chaymanta kan comisión con comisión que tengo asesor. Ho congresista llapaqraq llamkapakun suqtamanta chunka hasta iskay chunka wawqillaykuna pallaykuna. Chunka llawan ñaniykusunchik. 130 congresistas amaña chay comisión kunata naspa amaña chay kunata yupaspa por 10 son 1300 congresistas trabajadores pero manam chaylla chirikao buku trabajador como kachkana kay tayta sutuamsi yapakuykuna más trabajador kuna waranqanpi llamkapakunku chaypi tanto qulliqta bonokunata ganakunku pero imatataq ruranku paykuna ima allintataq llaqtapawan mana ima allintapas chaynaqa chayachiychik ya tayta Rafael López Aliagaman si va a descontar cantidad de congresistas chaywan ganaronman pero ministerio kunata menos ya allin ministerio chikuna kachkan cada áreapaq cada grupopaq descentralizasqa agricultura para agricultura más bien kanan riki huk ministerio kuna manaña ministerio kaspapas viceministerio kuna kanan chaynapi chay sapa áreaman asuykuptinchik que según especialización manhina atendewananchikpaq chaynam allin wawqillaykuna por áreas kunan ministerio wichqakurunqa burocracia kakunqa claro más concentración de poder chay kanqa pero yanqama wawqillaykuna pallaykuna bien kaqlla kutisunchik chay tayta Alberto Fujimoriman ñariki tayta Alberto Fujimori kaypi kachkanña papel nin afiliación nisqan kaypi firmasqan fotoyo afiliación partido político Fuerza Popular ña qillqakurun ña Fuerza Popular kay Alberto Fujimori firman huella tenqa kay willakuychay karamun hinaspaninchkanariki ña tayta Alberto Fujimori ña afiliakuykun ña kay Fuerza Popular nisqanman hinaspaqa nichkanku pay posiblemente rinqa como candidato mana churinkiikuchu chaytam yacharqa Keiko
Aspami que mana Jorge Tamonarajacho, hay turing Jorgoramor, que no tempas problema todas para que cote cacherga, coricao. Con aña tajari que Nataña Jorgoramos, son es Jorgoramon, coricao, Jorjapinica Golach. Con afilia Coronia en Aspaja Nichkan, posiblemente can Jari que Alberto Fujimori, candidato presidencial man aquí Cuchorenga. Porque Nichkan Coricam que como un ganan que ya vas a ser primera dama en España, engaña en Nichkan Coricao. Vas a ser primera dama, pero macho chaño con Alberto Fujimori. Y me da entre macho charoranja, ni Pepe Caps ni Atichkan Yacho. Claro, asesor con Chef Fujimori más en con Aisanga Cochiqui, imagínate para recao. Axilas ruedas mucho raigos paps, pero man, ni mchay funciona ni hecho que con para con. Fujimori está con una paja, alguien ya chay cachcan chay sábado punchao ya tara. Afiliaco y con el que hay fuerza popular, mo que con para con. En las patas, según encuestas, mejor candidato es Alberto Fujimori que Keiko. Alberto Fujimori más alguien candidato a Nichkanko, Keiko Mantaj. Pero Nichkanko taja Alberto Fujimori para timpun gañan pasaronña. Manayam ating magnacho. Yang hanyam lanza con Nispa Nichkanko taja con panilla icona encuestadoras o empresas encuestadoras Nichkankona. Nichkanko 78% de los encuestados Nichkanrike Alberto Fujimori ja Mananyam Ring Magnacho como candidato ñam timpun pasaron mismo 78% no tiene 30 a ver, nada 22% chay le van a Mananya ganan Magnacho digao Mananya ganan Magnacho Punta Tajarika 65%, 70%, chay aprobación de carga con Anjamana, solamente 22% de aprobación, chay atingmañacho. O aujilla icona pan y chaya icona rik. Ya se escanchina paita dije que el tribunal Ronancona Jorgoramo, Ronancona prácticamente a propósito de chay Choranco y Ronancota rik. Chay acá en la justicia Kikinko pura ruana con ango para que aujilla con. Entonces Kairima imagina que Fuerza Popular no descarta la candidatura de Alberto Fujimori. Entonces Fuerza Popular mañana afilia coronas para chorin para quitaron partido prácticamente. Hasta banja Keiko Fujimori y así chican pareja de ya vamos a gobernar primera dama casa mis pachique pero mañana aujilla con un peligro. Nyohamantajo así ninga chica así chukan porque paimi que monachkan presidenta kaitaja rikao y man atichkanchu chaymi que ya pa oronan kona pas mala mañan wangari que toko itarurachkan porque va que kona pa mi chalya ikon chaya tamana chuka Alberto Fujimori harima ikar haya machuchanya kachkan wanyo ipatampiña ñam istira kuchkan ñam emergencia piña ñam usipiña mai istira kuchkanchu mai yang engaña con el cual le con pelego to chihap chay salud en cama en buscar papas ña intervención carón mancas canis cara cual en aspecto cara que jongaita aclarar chicos va su año y ma con gaps no yang aclarar canga chay pues Keiko Fujimori quedaron como presidente chaita churwach campus todo puede pasar en la política para partido de fútbol pina va que con pelego porque hay política como fútbol hina. El fútbol todo puede pasar hasta penales, hasta goles de media cancha, goles de arco a arco, goles de último minuto, autogol, autogol me dice golpe de estado con autogolpe de estado con pan y chaya y con bueno Fujimori está con nada cusis hachka kuyachkan que pero man ating mañacho machu chañameco con en las papas hay punta gobierno con ape man allí rodas con que es parte negativo hay ricos pampaja hasta carta ya renuncia con pasado Japón manta renuncia acá en la nan con amiga o chay japonés con amigo cotiche moris pa igual candidato a ministro porque igual candidato a en Japón niok butu tapas tariconcho pero que wak mami kutinai que jamja emperador del Perú me can que paita emperador del Perú vamos utinchan japonés kunaj
chaynam kachkan chay plantanaka, chay plantanaka kachkan rico awqllaykuna ñawapaq sumaq ruras kachkan chay plantanaka chaymanta rimarinanchipaq chayta publicarinanchipaq sumaq investigasqa analizasqa estudiasqa wawqillakunta chay plantanaka qamkuna mana riqsinkichikchu pero pata-patallantaqa rima charirqanin pasaq programaykunapi uyashqaykichik seguramente ña yachankichik ña iman chay plantanakaqa wawqillaykuna kay Japonta como potencia mundial huk imperioman kutiykachiymi pero nirqanita Japonqa islam chaypiq volcankuna kachkan cinturón fuego Pacíficopi kachkan nishu pachakuykunaqa kaptin Japón chinkarunmanmi ñawtin paykuna huklaw llaqtantin ripukuspanku chaymanta gobernayta munanku tenqa may llaqtata aklaykunku porque mana faciltaq llapan llaqtaqa o mayjin llaqtapas chaskikuykunqachu amuya kay allpata qusayki chaypi yachakuy mana chaypaqmi qhawachkanku kay Perú llaqtata wawqillakuna Perú llaqtari kachkan suficiente campo hampukuspanku kaypi allin allpankunata aklaykuy chaypi yachakunqaku riki y chaypaq riki paykunapa kastan tiyanan kay Perú suyupi chay leykuna facilitanam como PPK manachun chay leykunata ruwapurqa venezolanunkuna ripukamunanpaq a ver ima problemantaq kay venezolanokunawan yaykurqanchik kay PPKpa kasunpi chaynatam ruranqa rikaw aunque japonés con venezolano son diferentes Japón son potencia mundial bueno chaynachiki pero Japonkunapaq huk clase pensamiento ñuqanchik latinokunapañataqmi europeos occidente huk clase pensamientochu wawqillakunata laykuna entonces son pensamientos diferentes rikaw paykunaqa mana chaqrukumanchu paykunapaqa chay pensamiento kikinku pura yanapanakuymi wakiqkunataq yanapanmanchu kikinku puraqa yanapanakunkuya kay ñuqanchikkunañataqmi mana chaynachu kanchik ñuqanchikkunaqa traicionero tayta maman rantikuq qipanchakuq son vendepatria son kay mama boluarte hina rikaw mama boluarte hina qipanchakuqkuna chaynam lluy peruanokuna kanchu wawqillaykuna pallaykuna somos imanishwanta somos conscientes yachanchik pues yachakunki imayna kaykani kasqaykita llaqtaykipi imaynata a ver si es la vida wawqillaykuna kaypiqa riki niswan ya los peruanos somos tal Inkakuna rima chaymi suq diferente wawqillaykuna pallaykuna Inkakunaqa rik puro karqa manam europeokunawan chaqrusqachu ñuqanchikñataqmi ña chaqrusqaña kachkan yawarninchikpi rik chayna nishka somos un poco de sangre inca y un poco de sangre española indígena anki quichuaruna anki aymara kaspapas yunkaruna kaspapas kachkaraqmi puruychakuna pero aschaya ñama rimari wawqillaykuna pallillaykuna mas rimari trabajadores estatales paykuna riku wawqillaykuna pallaykuna paro de 48 horas nisqaman kunan punchaw yaykullanmanku kasqa paqarintawan si yaykullanqaku riku wawqillaykuna trabajadores estatales anuncian paro de 48 horas para exigir aumento de sueldo no descartan huelga indefinida ni es para que anuncia kamuchkanku paykuna wawqillaykuna pallaykuna presidente de la Confitec Eduardo Flores payriki niskan trabajadores estatales nispaqa niskanchik kay sector educación mana amawtakunaman sino niskanchikqa administración kaqkunata municipios distritales provinciales nombrawkuna mana trabajapakuna mana qhatilinkichukunapa mejor dicho alcalde turno qhatilinkichunkunapa trabajan chaykuna paronchu mana nombrawkunaman niskanchikqa nombrados trabajadores estatales diferentes ministerios diferentes OPDs diferentes direcciones llamkapakuna parón wawqillaykuna pallaykuna chaynata riki parlarin kay tayta Eduardo Flores paro de 48 horas manmi yaykusaqku nispa llamkapakuykuna yapakuna porque chay pensión pasa 712 soles chayta yapawachunku 923 soles nispa chayñata riki chay incremento sueldos nisqankunatapas mañakuchkanku Limapi paykuna hayninpa ña movilizacionta ruwanku ña Limapi yacharqanchikpas pero ichaqa ñuqa yacharqani mana willamurqaykichikchu rikaw pero manatu sumaqtachu abrewaykurqani porque yaqa pakan hina karqa riki chay
parokuna movilizacionkuna rurasqanku hasta congreso punkukunapirakmi lluq haparkachasqaku riki kunapas igual chayta ruranqaku riki pero kayna cada uno grupo sonaykiwan sectornikuwan rurakunki parokunata mana chay funcionanchu wawqiykuna. Claro, cada quien jala agua para su molino ninkuchu mixtepi ayaqa chay hina rika pasakuchka. Bueno, mejor chay dejasunchikña, bueno, paruchkankuchik allaqa nombrado kay kani simplemente un trabajador de turno de yarikua wawqiykuna. Pero chay al aire chay mayman chaymas pasakachakuy riki nombrado qariki watasqañam riki watasqañam. Watarachikusunpis imaynaykanqapas más willakuy riki wawqi chalay kaykunapas a veces willachakuykuna tumpata a veces ima niswantaq kaypi yuyaymanarichiwanchik prácticamente. Kanmi allqu huchamanta rimasunchik wawqiykuna, allqu huchakunamanta pipataq mana allqu huchan kanchu, lliwpam allqu huchanchik lliwpa. Y llaqtanchikkunapi allqu huchakunaqa servikun riki hasta oveja michiypaq riki suwa manchachiq, oveja michiq, wasi cuidaq wakiqa chay cazador nin riki hapin vizcachakunata, atuqkunata y achka clase allqupa riki kan perro peruano nisqan chay jala allqu costallapaq riki aunque ayakuchupis maypis rikurqani pero chiripi sufrichallanman riki masqa kay costalawpi riki kachkanta rasachakuna riki raza común llaqtanchikkunapi taksampalla allquchakuna chuskuchakuna ninchik riki y kachkanta riki allquchakuna de raza de pedigrí, chihuahueños, chapitos, doberman, pitbulls, chay siberianos, mezclados con lobo, con zorro, no sé, imakunawan chaqruchakuna allqukunaqa tanto riki. Entonces cada uno chay allquchakunata riki uywachakullanchik ñuqallaypaq kanchuk allqucha ñuqapaq misillaymi pero familiakunapaq kanma allquchan wawqiykuna kachkanman allqunku hinapiqa chay allqunkuwanmi riki vidata pasanku, allqu wasita cuidan, suwamanta cuidan, bullakun siempre riki siempre allqukunaq llumpay lisutaqma kachukuqkuna riki. Entonces chayna allquchanchikkuna riki. Wakiqmi allquchanchikkunataqa sumaqta waqaychanchik riki. Allqullamanta rimachkanchik mana chay wakiq mascotas nisqanmantachu mana misimantachu.